Atin kayong ikwa, malungkot la kanong may kibat, ngara, ala kayong ikwa. Bilang pakibat, king karelang malungkot a pakibat, nga na kanong minutos karela. Ibaldugye ing lambat, king dane ng wanan, ning bangka, at manikwa kayo. Meniwala no man kayo, may mentula. Ngarapen, there is no harm in trying. Bildug ing lambat, king dane ng wanan, ning bangka, at inyang umera ng isaka, ede agyong abitan, uling misnala karakal, ding arakapdang mga ragul ayasan. Kanitada akilala, kanitada ayalak, king iya Jesus. Inya ing pakamalan ayalagad, nga nang kinulisak kang Pedro, iya ing Gino. Inyang ere kayabe, Jesus, alalang arakap ni metong ayasan. Inyang ere kayabe king bangka, Jesus, alalang agawa. Inyang ere kayabe, Jesus, alalang akarapat. Dapot ngening kayabe dane, mitmuya ing lambat kingasan, karingasan ay kwada. Katmuya ing bangka, karingasan aarakapda. Kanitada ayalak dingalagad. Kanitada aintindihan ing sinabi na inyang tauling apunan. Nga na, nung ala ko, ala kayong agawa. Nung kayabe ko, mamunga kayong dakal. Kaluguran kong kapatad, kasanting paganakake katamo, ngening pagmasosyan tayo, ing 37 anibersaryo ning kakatamong parokya, ing parokya ng San Jose, ketiking syudad ning San Fernando, Pampanga. Ngening maninapta mo nga beyabe, ban panigobran tayo ing implementation, ing pangatupad ning kakatamong bayong Paris Pastoral Plan, o ini po ing kakatamong vision, mission statement, hanggang ngeni at tsuya po. Ing tema na ning kakatamong bayong pastoral plan, mas malalam a relasyon, mas masigasig a misyon. Asno king karakal, ding burita mong gawan, king kakatamong parokya. Halimbawa, maninap tamo, king sana datanging aldo, king balang chapel, mas masanting, karing balang purok, mika Bible study group, karing komunidad. Balang organisasyon, sana mika regular lang seminar, banlaludang abalo at aintindihan at agampanan, ing karelang katungkulan, king parokya. Pasantingan tapo, at gawan pang makabaldugan, ing kakatamong abe-abe pamanyamba. Palawigan la po, ding mialiwang programang makaparikil, king pamanyaw, karing pakakalulu. Sumaup, king barangay, banlaluya pang gawan malinis, ing kakatamong komunidad. Karakal ang mga santing nga programa at proyekto. Dapat, dating programa, manatili lamong drawing, makasulat king papel, nung etaya kayabe magobra i Kristo. Nung manaligta mo, karing kakatamong sariling kabyasnan, sikanan, gelingan, kagiwan, sipagan, alatamong akarapat. Dapat nung manaligta mo kang Kristo, pelalong ing masakit at mabayat, agyuta mong gawan, agyuta mong gampanan. Uling ing sikanan tamo, manibatan ke katamo. Ing sikanan tamo, manibatan kang Kristo.
Inya nga ng paga nakakikatamo, nung alako, ala kayong agawa. Kaluguran kong kapatad, pakatandaanan tamo. Nung parati tayang kayabe manasan, magmisyon ni Jesus, siguradong atintamong akwa. Nung kayabe tayang kikimut at magobra king parokya Jesus, siguradong atintamong arakap. Nung kayantabe tayo at kasaw ing Ginoo, siguradong mikabunga ing pamagsumikap at kapagalan tamo. Tandaanan tamo, ing kaya katamong pamagmisyon at pamagobra king parokya, tayo personal a misyon. Misyone ning Santa Iglesia, misyoneng Jesus. Makipagobra tamo kayo at kasawop na katamo kaniting misyon. Ipasyag tamong ening kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linal ang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upayan ni Banal na Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pa ako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik niya naman keti, ban mo kum karing mabie ang pong menga mate, sasalpantaya ko king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapataw daring kasalanan, king pangasubirang miering mete, at king be alanganga. Amen. manalangin tamo king ginutamong Yesu Kristo, para karing sablang patutukeya at king karelang pamibiyebye, at king karelang kasuyuan. Nga tamong sumabi, sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo po. Sinong nebye Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, ding apostol mo, menasanla kaya bukas sa talalang arakap. Pamatitalian mo ing tetaganding sa blamong apostol, ngayon kasalukuyan, amagobara bala mo wari alang bunga, inya ang aming manalangin. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, era ka akilala ring apostol, maralas emi akakit ingat syuka, dinan mo kaming kamalayan, ingat syuka kambemi, inya ang aming manalangin. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ngayon kasalukuyan ing lambat ng Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo karing taong iba't king mabilo gayato. Emo paing tulot ing magisiya ing lambat, nunedinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ang timurin ngayon kasalukuyan, karing dakalalugal, ding tubod mo, bibabalan lang magsalita king lagyo mo, pamintuan dasana ring kekang talapatutu, ika imbes na ring tao, at ipanaral ding alang takot, ing kekang amano, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ring alagad mo, usigan dala naman ngayon kasalukuyan, ugsero king sukulan at labis panasakitan, dinan mong tetagan maging tapat at mibata king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo ding komunidad ming Kristiyana, kambening mabilog alelangan, at danan dakasanang ligaya, dangal at kapuryan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. King katahimikan, mi papanalangin tamong eni para karing kakatamong sariling kapagnasan.
Panalangin tamo naman, ing kaidwanan, ding sablang sasaw pat magmasabal, king kakatamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan di Rudy at Baby Manalastas, Apong Pitong at Conching Manalastas, Rodel, Jem Manalastas, Lutgarda Bondok, Viring Gibara, ing pamilyang Gutierrez, Marlen Bondok, Zon Ramos, Willie at Olive Bondok, Ramon at Darlene Alonso, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Nonong at Viring Manaloto, Irene Bonus, Angelito at Edna de Belen, Amor Lasatin, Rudy Vital, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Philip Tayag at Iberna Garcia. Ipanalangin tamo naman ing makapasubali ng kaidwanan di Rolando Basilio, BJ Lagman at ing kayang pamilya, Archimedes Bondok, Arlene Mercado, Danior de Guzman, Techi, Rose, Rosary, Sel, Jel, Lorna, Nora, Alma, Winnie, Anovelin, Marie Chris Mandap, Lindon Punsalan, Lansangan. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong masakit, pagkalubano sanang lubos at ganap akapaldanan ng Ginu, lalong-lalo na di Marvin Lacson, Cristel Manalastas, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Josefina Sunga at Aurora Coral. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Jesus at Adoracion Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Agapito at Felisa Manalastas, Alfredo at Purita Manalastas, Leonardo at Marcelina Cortez, Catalina Basilio, Arsenio Gosum, Kapitan Alvin Mendoza, Leo Casamiro, Ben Gibara, Iluminada Mercado, Teresita Gopez, Gabriel Ocampo, Renato Catu, Leonardo at Jose Bondok, Nomeriano Sr., Ruben Sr. Bondok, Esther Swing, Memeng Simbul, Ernesto Simbul, Alexander Tanchatco, Luis at Isabel Pineda, Bienvenido Gatos Sr., Ramon at Ricky Fabian, Conchita Co, Trinidad Gibara, Aris Galang, Mary Grace Catu, ding aliwata pang kapatid, Idanilo Pineda, king kasyam ng aldoning kayang kamatayan, at Fortunata Tungkab, king kasyam ng aldoning kayang kamatayan. Panalangin tamo naman, ingalanganggang kapainawan, para king kaladwari Rodenio Santos, Violeta Gibara, Representasyon Samson, ading sa bilang minuna ng miglakbe king kadwang biye, asinuyo at migsilbi king kakatamong parokya. Ipanalangin talangan king Gino. Sinong mi blebye Gino, karamdaman mo yung panalangin mi. O Gino, mayap ingatyuka keting kayabe mo. Ika ing kaming sika na natula, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng ginuting daon karinggamat mo, king kapurit kaligay ng kayang lagyo, king kaya katakas sa plalat mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kekang iglesia. Ing maragulatulang pigkalub mo ke kami, mirasana king keyang kaganapan ka rin banuo. Iliadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At kekaan timorin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i-Kristo, meging sakripisyo paskwal miya. Yapamuri din kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating mamilatan paraking kapakanan mi. I-Kristo yaing biktima, ena mate kapilan man, ing kordero amisan metena, dapot ngeni mabibiyeya, manggaman king alang-angga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralitta ing kekang ligaya, lain makyabe kami, king alang tuknang dang pamamyega puryan keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa anareting ayin kingaslag ding espiritu mo. Ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay iba't ng apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumko kaniti. Iti ing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kekayot para karing sablang tao, bangketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupin mo, kamatayan mi, pangasuli mong rebe, sipi mo ingeni, Pinong Jesus tatang ka, Pinong Jesus tatang ka, tatang kang Iniangeni gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keko, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal o espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugud. Kambe ng Francisco, ake kaming papo, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, detang ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induling Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keyo, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. King saup at pamanantabi ning igpa, agawa tamo ing pagnasan tamong kayapan, kaya abe-abe tamong yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, din kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, manatiling parati kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Masayata mo ngayon idagay king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kay kayungan po. Peace. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat agkasming amano mo at kumayap na ako. Spiritual communion, kaburi ko saning tanggapan da ka o Ginoo king sakramental ang pong pisikal aparalan. Dapat uling iti posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatan ning maglapon ng lugod ngig pa at ning upay ning kihang espiritu, ipagkalugmengin ning kaurasan o Ginoong Jesus, king kihang sarili ka na ako, manatili ka king puso ko, aslagan ming kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao, bang aluguran ang pong asoy wanda ka karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulo. Amen. Amen. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, balikdan meng mitmong ganaka, ingkekang balayan, at kapamilatan dareting misteryo ning Pasko, idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyubling mebye, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Si Claude tamo pungen. Ipanalangin ning botante. O igpa, ipaganaka mo kaya kami nung makanano yakaselan at kaulaga ing daratang ahalalan. Baka oy nina ing tauling pag-asa ning bansami. Sinawa na kami karing dakala pangakong mipa ko, apeniwalan mi karing mapilan, mapaglanlang a politiko. Inyaadwan mi kekang sopan mo kaming nisip banayad, mangilatis mit mong kaingatan, habang mamili kaming lider ay boto mi ning daratang eleksyon. Sopan mo kami bang pakasurian mi ing motibo ding maglolo karing boto mi. Pilinan mila sana diet ang akakit ming ating mayap at daliseng kapag nasan at makasadyang magobra para king tunay ng panyulong ng bansa, lalawigan at balenni. Eminosa ni Yayal pang pasibayo, diet ang migsamantalaking kaban ng balen, diet ang ating pansarili at pampamilyang interes a kailangan dang protektahan, inyabisa lang yalal. Eminosa na boboto, diet ang menungkulan ala na manggewa, nunay magpasa sa aking upaya. Minalan man sana babalik king poder, detang mapanabuso karing kaparadang tao. Mino sana pagtiwalan ko, detang gagamit mo at mapagsamantala king kainan ding pakakalulu. Pagkatiwala miya sana ing kinabukasan mi, ing paintulungan ding anak at apumi, karyatang tapat king pamagserbisyo, karyatang ating senayan at sebukan king serbisyong politiko. Pilinan mila sana diat ang ating puso karing kalulo, makatao, makadiyos, makabalen, makabansa at makakalikasan, bantunay ang munlad ding bansami. Kaya rin sanang may miling mayap, matinu at marangal na leader, gawan mi muna man sana yung responsibilidad mi, anting mayap amemalen. Abe-abe kaya sanang magobra bang munlad ding bansami, banten nila sana detang iyalalmi, banggawan dang masalese ing katungkulan na karelang pengakong gampanan at tengwanan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko kong pasibayo para karing kaya katamong kapabaluan. Unang dili po na pong May 5, Aldo Webis, alas 6 na po ning Bengi hanggang alas 8 ning Bengi, gampanan tamo ing orientation seminar para karing volunteers na ning Paris Pastoral Council for Responsible Voting king kakatang parokya. Maganap po iti kilog na ning Pisamban. Ngayon palapit na ing eleksyon, abe-abe tamong manalangin para king payapa, malinis, maayos at kapanipaniwalang resulta ning halalan. Bilang pamagsadya, misip tamong masalese at pakapilitala ding taong pagkatiwalan tamo ban manimuna king kakatang bansa, lalawigan at syudad keti San Fernando. Gampanan tayo iting sagradong katungkulan, anting botanti, king mipnung kaingatan at lugod para king balen, lalong-lalo na para karing kakatang anak at kayanakan. Pasibayo po din kakatang katikista, mag-organize lang kumpil king parokya. Palistayo la, karing kakatamong katikista ding anak, may kumpil, edad siyam abanwa, patas. Kailangan po may binyagla. Pasalamatan tala po rin pamilyang manalastas para king pamangan asidyada at king abiyas ay pamye, karing pekakalulong miyembro ng kakatamong komunidad kete king San Jose. Ngayon po, opisyal taneng sa sara ing kapag masusyan, king banwanang San Jose kete king kakatamong parokya. Pasalamat tamo, uling kapamilatan niting kapag masusyan, mika pamikatagon tamo, ban lalo tayo pang akilalang malalaman, ing kakatamong patulunan, San Jose, ing asawa ng Maria, ing tinalakad atatam kam Jesus. Kapamilatana ning pamigunam karing siyam ng panugali, inyang banwang metong. Mika pamikatagon tamo namang kilalanan niya, ing kayang kapanintunan anting metong karpintero, inya kilala tamo ing kontribusyon din kay katamong karpintero, mason at ordinaryong talapagobra king parokya.
Mi kapami katagun tamo namang parangalanla ding modelong padre de pamilya ning parokya. Pasalamat tamo naman uling kapamilataan iting kapag masusyan, migising king kaya katamong panimanman, ing meto nga bayong kayausan, ing malyaritang talakad, anting meto nga parokya, bilang metong atata, karetang anak ding solo parents. Inya belang kastaya, ing metong a programa, ausan tamong anak na kong San Jose program, amantabe karing single mothers, kareting dakala grasya, at karing kaya katang personal akalam, pasalamatan tayo nga pong ginu, king kalam ning pamagmasusi, king banwa ng San Jose. Palakpakan tayo po yung Diyos at yung kaya katamong patulunan sa San Jose. At ngayon po, gampanan tamo ing service awards, panimunanin kaya katamong PPC coordinator at vice coordinator. At yung tamo pong atlong miyembro ng kaya katamong komunidad, malambat ng susuyo, king kaya katamong parokya, burita lang pasalamatan at parangalan, kaniting anibersaryo ng kaya katamong parokya. Kaya rin na po niti, ipamiyadala naman karing pamilya, ing kopya ng mission statement ng kaya katamong parokya. Ing kaya katamo pong arsobispo, itang kayang stipend, inyang milabasan na piyesta, binyene kaya katamo bang kanita, ma-frame la, ding miyaliwang kopya para king mission statement, at mika kopya tamo ka rin kaya katang pibale-bale. Sana po basan tayo ni bang kanita, makasahog tamo, king implementation na ng kaya katamong bayong Paris Pastoral Plan. Naipaabak po. Parish of San Jose, City of San Fernando, Pampanga, hereby presents this certificate of recognition to the following parishioners: Sister Josefina Escanlas, Sister Rita Gintu, and Sister Corazon Ramos, in grateful recognition for their 39 years of dedicated service to the parish as member of the Catholic Women's League and member of the Lectors and Commentators Guild, and also a chapel coordinator of Panlumacan, San Jose, City of San Fernando. Given this first day of May 2022, on the occasion of the 37th founding anniversary of the parish, signed, yours truly po, and Reverend Father Paul Velasco, Parish Priest. Thank you po. Tintamo naman pong sidyang almusal at yuko keniking garahi. O eyo po kakalingwan kukunan ka rin kaya katang kaya na kan detang frame, den kopya din kaya katamong mission statement.
Yulitala po at basan karing kay katamong pibale-bale. Ulit-ulitan tayo pong basan. Bang kanita mitanamya karing kay katamong pusot kaisipan. Yung kay katang taging pananting meto nga parokya. So kay katamongan po, happy anniversary. Palakpakan tayo po yung ginuwat yung kay katamong parokya. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Ingginuma na tiliya kay kayo. At kehan timurin. At mantabi kay kayo at karing kay kayong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adaun taning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyetamu, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.